Салом алейкум. Бародарони қандам, хуб ҳастен, тенҷиен, сӯзен. Инҷа чия? Ака инҷа мошинбозора я? Мошинбозора мид раи Фахробод, а? Бале, бале. Мошинбозор раи Фахробод, ина мо рафтестем. Мошинбозорро диде? Фахробод. Чӣ ном дора ин мошинбозор? Чӣ мегӯянд? Мошинбозор ям Фахробод. Фахробод, ҳамин айдуриш душанбе омадагия. Бародаро ҳозир ман дар як такси савор шудам, як устоди қанди ман Назири Хуҷа, Биягумус Ҷайҳун пеши ӯ рафтанем, як хабараш бигирем, устодоро хабар бигирем, дошро бигирем. Баъди вай Қабодиён як мухлис бигем моро занг зад, Қабодиён биен, оиди дар рафтои Павлония биен, маслиҳатиен. Як гуфт биё бобо як дуо бите, як биё да, як биё, як дидорбинӣ кунем. Гуфтам мо ҳамдига рафтестем. Омадам ай Саховат, мана ин бародар хати ай Саховат шидема? Бале. Ай Саховат шидем. Остаи ки хит метарсони мара? Остаи ки баъд ай Саховат шидем, суҳбат кардем. Ин бародар гуфт ки ана ма телефона додам. Гуфт ки аму Назири Хуҷа гуфт ки бобои ҳоҷӣ гуфт таксира телефона бите, ман қатиш гап занам, бигирад гиҷо биёрад. Ман гуфтам хай майлиш. Баъд таксира телефона додемш, такси қатиш гап зан ки такси насренш тамоман гирехт. Насренш такси гирехт. Баъд гуфт ки э қати устодай, қати ҷуръатай, қати хештай гап зан. Охи гуфт намефаҳма ин гапа. Гуфтам чон мефаҳмам. Баъд телефона додам, баъд гап задам. Гуфтам Назири Хуҷа чӣ гап шид? Такси гуфтам насренш плет карди, чӣ гап шид? Гуфт ки охи қиматай 70 сум мега то. Чӣ қимате охи то? ҳоҷӣ гуфт ма гуфтам майлш охи яке мумкин ҳаме ака мегӯям проблема дошта боша, охи хай 70 суми боборо гирифт, ҳеҷ гап не, охи бо дош метем вай мекунем. Баъд гуфт ки ана гуфт не қимате фуро. Ма гуфтам не акиҷада бо мо як ҳама каса шитем, ин модаро ҳастан иҷада шитем. Гуфтам қати ман вай намекунам, намефуром, берам. Гуфтам хай 70 сум метемш. кубем пурсам ки ҳами чӣ мега? Баъд насринаш ҳами хел вай чи гуфтам ака чӣ проблема дорӣ? Гуфт ки ҳеҷ не, ҳами хел нарх наво ҳами хела бама ки одами пастию баландиҳои зиндагиро медонам, сразу аз чеҳраш фаҳмидам ки чӣ гапа. Баъд гуфтам ки ака ман тара як савол метавам, точно гап зан айрӯи тудону худо чун насрен нестай? Ба фикрам одамои дизана ҳама вақт проблема доранд, мабодо дизана набошӣ. Гуфт бобои ҳоҷӣ айгиҷо фаҳмидӣ ту? Точно не ки гапи дарди дили мара гап задӣ. Рост гуфтаси мо дурӯғ? Рост? Бале, бале. Ана дидӣ? Одамои дизана бори зиндагиро дувайной мекашанд. Бори зиндагиро дувайной мекашанд. Хай ки бародарони қандам, риштаи сухана дарози барг буд кардани нестаму. Бисёр ҳавои Тоҷикистони азизи сарбуланд ҳамхел ҳавои хубай ки ё акода барфа ё не ки ҳавои хубай. Не ки ман як саволи дига доданӣ ҳастам. соли тавлид чанда? 57. Алами шахс 57 солай, ай ман 4 сол калонай. Таваллудам 57, 64, 65 дуромагӣ ман. 65 ай ман 62 солаем, ай ман таваллудам 61 ай. Нигоҳ ки чӣ хел кор кестай? Нигоҳ ки ҷавонай ё? Барои ки дизанай. Ҷавонай. Барои ки хизмати бо як модари дигаро кардестай. Бародарони қандам, зиндаву сарбаланд бошен. Як чизи дига гуфтанӣ ҳастам, як саволи дига доданӣ ҳастам. Ҳамин бародара мо хайоли нав шиштем, қатиш рафтаистем аки пеши бародар вай рафтаистем Биягумус Ҷайҳун. Хай уҷа мерем оли бо наворой мекунем иншоалло ба амри худо. Як савол метавам ака агар вай боше, ҳамин оиди конкурс мекунанд, мисол нави лотари мехаранд, лотари медони ҳа? Лотари мехаранд, ба мошин мебиранд. Мошин мебиранд. ҳамин худат як одами рӯзгордида, ҳама 4 сол калони оиди ҳамин чӣ гуфтанӣ ҳасти? Ягон фикр да гап зан да, чӣ гуфтанӣ ҳасти? ҳамин лотари мехаранд, муҳоҷиро лотари мехаранд, амиҷо лотари харид, тоатара кампиро лотари харидастанд, мусфедо лотари харидастанд ки мо мошин мебирем. Бо мошинои хеле андак не, мошинои ҳамин хеле Прадо, ҳамин хеле мошинои падарлаънатскиёи калон, ҳамин хеле меган бо ҳам реклама мекунанд.
همین چی گفتنی هستید؟ مثلا برادری قندم همش یک فرزندی توجیکستان عزیز سربلند. نه اوخیم همین لاتاری بازی کنیم بریم بگیریم آرام اوخی اوکی نگیریم اوکی چخیلی کنیم این لاتاری همین برو فکر تگابزن. هر کی فکری خود شد فکر شخصی خود شد نگی در نوعی جهان ما با همین امروز چندین آدم دیدم که ماشین برید. خب ای لاتاری برید ای سپور دیگریش چی داره؟ لوتوش میگن چی میگن؟ ایش برید. قریب 4-5 نفر نوعی جهان بریدگیرم تری. بریدگی لاتاری بریدگیرم. اکنون نباشه فکر شما خودی سال مرا میتونم همش بابا آخی برام اینه تاکسی داشتم برام بگیرم هم یا تایلوقای بقای بفروشم برام یا لاتاری بگیرم یا که میبرم. تقدیره. خیلی که فکری برادر که آیمان 4 سال کلونای فکری را فهمیدم اگر اجازت باشه اپاجون اویدی لاتاری اگه چی میگه خیلی همچی هم مادر همچی ما رو مادر داریم خواهر داریم شما چی لاتاری بازی کنو دا چی گفتن نیستن خیلی خواهرها مادرها مهربان چی گفتنی کردن نیستن خیلی که میدن ایزون میکشن وای میکنن برای که اگر همین مادرها با فکرم اگر خواندگی میشیدن تحصیلاتی مثال وای میداشتن یا اون کارگر میشیدن یا اون کارگری تیپ یا اون کارگری مثال کارخانه یا اون کارگر چی میشدن گابزنی دا وای نمیکردن میگفتن گام میزنیم یا اون معلم میشدن گام میزنن اویدی چی خیلی برادر فکرش گفت ما فکری خدمت اویدی همین بازیکنو وای میکنم که اول از نقطه نظری دینی میبونی اسلام بگیم چقدر گفته‌استن اویدی همین کیمور بازو میگن خیام کنکورس بازو میگن چی میگن خیلی گفته‌استن خیلی ما ملون نیستیم ما یگام ما نیستیم خیلی فکر مقدکی ما فکر میکنم که اگر ای جلیکول گفتی ها نوحیه جایهون نوحیه جایهون کمسانگیر اگه ممکن یک 10 تا بریده باشه یا 10 کس بریده باشه 10 کس نه 5 کس بریده چند در مدتی چند وقت این باینی بگیم چند سالی یک 3 سال شد یا 4 سال شد 3 سال 4 سال شد بریدگی هم میگه همین خد 4 کس 5 کس ما همین شاهد حالم که در میدانی همین ورزشی بودیم در همین استادیوم بودیم یوسف گفتنی یک بچه یوسف قاضی 07 برید با یک بچه دیگه نوحیه جایهون ای پاسیور که چهارم ای ماشینای چی بود ماشینای نامش چی بود نامش توکسان خونده تکسانش میگن خونده توکسان برید اما کس برید خیلی مثال میگیریم برید 10 کس برید مثال 10 کس برید چند کس نبرید فکری خدمتی که نمیدونم میگه چند کس نبرید ما خودم 10 لاتاری گرفتم ای شرکتی سیل هم ماشه همین نمرش در تلفنم سابشنگ شما من نوشته بودم روزی بازیش روزی یکمی خیلی بود خیلی که یک 2 سال شد یا 1 سال شد یگان تاش خریبیری نکرد خریبی هم بریدن هم آمد انا که هر کس فکری که چه میگم تقدیره همه این نصیب همش نصیب تقدیره اگه چی گفتنی هستم الان ما رو بریم لاتاری بگیریم اگه میبریم انا که من فکری خدمت میزنم من یکم آدمی وای نیستم خیلی مثل کارای بانکی و کارای لاتاری بازی و کاری شده نیستم فکری خدمت فکری باباتون گوش کنه در ولایت جایهون یا که ولایت خطلون میگن اما نوحیه جایهون 10 کس بریده نه که با فکرم 1000 کسی دیگه نبریده خیلی 1000 کس یا زیادی کمتر 1000 کس نه 1000 کس زیادتر نبریده 10 کس بریده 990 کس نبریده مثال 990 کس نبریده 10 کس بریده 990 کس نبریده یعنی 10 کس خرسان شده 990 کس خفه شده خیلی میفهمی خیلی میفهمی 10 کس خرسان 990 کس خفه لوده کشول گوشا شکستگی خفه شدن اومدن با میرن با همو 1000 کس با لاتاری میگیره با 10 کسش خرسان 990 کسش لو دهان کشو
با میره والا بخیر نمیدونم خیلی که خدا نگهبانتون باشه برادران قندم در تاکسی کمتر صحبت کردیم خدا مهربان هممون نگهبان باشه خدا مهربان هممون توفیق بده همین تا گفتنی است زنده و سربلند باشین ای وطن نگاه که وطن نگاه که صحبت ها باقی یگام چی گفتنی نیست بگو یگام چی اپاجو همون مردای دزانه ها امی اپام بگو دلش درمان انا دیدی انا پشت گفته که هم مردای دزانه را بگو مردی کنن دزانه گرفتن مردی کنن میگن عدالت کنن مرد باشن میگن ای دیدی اپا گفته مرد باشن ای مردکو دزانه بالا تو نزنه مردی کنه مردک شوین هر چه یخی نگاه کنین هر دشه دزانداره یک شب بالای قاش یا تدگیش بالای قاش کنه که فرد روز قیامت سخت جواب زنده و سربلند باشه